Otkad mlinski kotač u Prigorcu, Ivanečkom nasilju podne Ivančice, mirno pretapa bistri planinski potočić Bistricu, ovakve slike nisu rijetkost. U Culekima ili Žakljima donose ljudi žito iz cijele županije, pa i šire. Obitelj Huten, Marija i Stjepan, s razlogom melju u Hrišićevu melinu. Lijepo miriši i puno su bolji žganci, kuružnjača, ajnpremjuhica, onda kašica na mlijeku. Sve je puno bolje. Kvalitetnije je. I pozna se i za želudac i jako zdravo. Josip Rušec donio je u mlin 20 kg pšenice i čekao sat i pol. Kad bi vi to deli na onaj električni mlin ili čekićar, kako bi rekli, to je bilo gotovo za 15 minuta. Ali vruća mela, vruća. I onda nije dobra. U mlinu nema praznog hoda, uvjerava nas mlinar Štef. Treba kontrolirati meljavu, mazati kotače, vagati, dosipavati. Posla ima preko glave. Uglavnom delam to s voljom, volja mi je to. To sam naučio još kad sam bio mali od svojega dedeka pa od tate, pa sad se dogodilo da ja opet to delam. Nekad su u mlin jedino žene donosile žito, pa kad je riječ o tradiciji, nezaobilazno je i pitanje o mlinarskim pričama, a i onim ljubavnim. To su postojale priče da mlinar mora mušteriju požugati, šta ja znam i tako. Iako se s vremenom štošta promijenilo, postaje pravilo da se zbog glazbene kulise, šuma vode, kamena, škripe drvenog kola, s razlogom pitanja ponavljaju više puta. I to su čari mlinarenja. Jer otkad radi, kažu upućeni, žganci i domaći kruh u Ivanečkom su kraju ponovno u modi.